हमारे लाइव में स्वागत है हमारे सभी भाई बहनों का। आप लोग जुड़िए और कमेंट करिए। मेरी लाइव चालू हो गई है। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। रंजना जाति लोकगीत में हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत है। देखिए मैं औशान माता का गीत गाने जा रही हूँ। आपको कैसा लगे फूलों से अंगना सजाई जाए കരൺമൊഴി എന്ത് തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതയാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ पब्लिक नहीं था നമ്മൾ कहाँ हम। ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ നിക്ഷേപങ്ങളെ പറ്റി